салом алайкум надагони азиз. барномаи иттилоотии ахборро бо тозатарин хабаргузоришҳо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. имрӯз дар бинои ҳукумати мамлакат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо иштироки муовинони сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, ёрдамчиёни президент ва роҳбарони як қатор вазорату идораҳои давлатӣ машварати кор доир карданд. дар кори машварат масъалаҳо вобаста ба маъракаи кишту кори баҳорӣ, вусъат додани ниҳолшинонӣ ва корҳои ободонӣ, созандагию бунёдкорӣ, омодагӣ ба санаи муҳими таърихи солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, бе хароҷоти зиёдатӣ ва бо риояи сарфаю сариштакорӣ таҷлил намудани ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ баррасӣ гардида, ҳисоботи шахсони масъул шунида шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки ҳамаи тадбирҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри таъмини зиндагии сазовори мардум, рушду пешрафти кишвар, истиқболи сазовор аз ҷашнҳои муҳим ба роҳ монда шудааст. аз ин рӯ ба роҳбарони сохторҳои давлатӣ дастур дода шуд, ки оид ба татбиқи саривақтии онҳо чораҳои мушаххас андешанд. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуд, ки ба хотири боз ҳам бештар ба омӯзиши илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ ҷалб кардани наврасону ҷавонон, олимону муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон ҳамасола озмуни ҷумҳуриявӣ зери унвони илм, фуруғи маърифат гузаронида шавад. оид ба аҳамияти озмуни мазкур ҳамкорони мо гузориш намуданд. ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зимни паёми навбатӣ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гузарондани озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат, ки дар самти илмҳои дақиқ гузаронда мешавад, барои дар сатҳи баланд ба роҳ мондани ин илмҳо замина мегузорад. пешрафти устувори иқтисодӣ ва рушди истеҳсолот аз омӯзиши амиқ ва рушди илмҳои дақиқ ва техникӣ вобастагии зич дорад. оё имрӯз барои рушд додани илмҳои дақиқ ва омӯзиши онҳо дар муассисаҳои таълимӣ мушкилиҳо вуҷуд доранд? дар мактабҳои олӣ китобҳои дарсӣ ҳастанд, лекин дар онҳо фақат аз рӯи як самт омода карда ҳастанд. фақат ҳамин ҳалли ягон мисол масъала, лекин дар онҳо кам гуфта шудааст, ки мисол мегирем ҳамин функсия ёки ҳамин модулҳои математикӣ дар куҷо истифода мешавад. барои шавқу рағбати донишҷӯён ба омӯзиши фанҳои дақиқ бояд дар тамоми дастурҳо, китобҳои дарсӣ ва маводҳои таълимие, ки ба ҳамин самт равона карда шудааст, бояд алоқамандии ҳар як мавзӯи ҳамон фан ба соҳаҳои алоҳидаи хоҷаи халқ, масалан мегирем ба истеҳсолот, ба соҳаи тиб, ба соҳаи кишоварзӣ ва дигар соҳаҳо бояд алоқаманд карда шавад, то ин ки донишҷӯ дар вақти мутолиаи китоб ҳис набояд, ки ҳар як ҳамин функсия ёки модулҳои математикӣ дар куҷо истифода мешавад. дар баробари эълони 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маъриф 2020-2040 ба роҳ мондани озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат низ саривақтӣ буда дорои аҳамият ва манфиати том дар омӯзишу рушди илмҳои дақиқ мебошад. дар паёми имсола шумо қайд гардид, ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон миқдори захираҳои табиӣ бениҳоят зиёданд. агар шумо аз системаи даврии Менделеев нигоҳ кунед, 118 элементи химиёвӣ дар таркиби системаи даврӣ мавҷуд аст, лекин 92 тои онҳо дар шакли табиӣ дар мо вомехӯранд, лекин мутаассифона ҳамаи онҳо коркард намешаванд. ва дар паёми пешвои муаззами миллат оварда шуд, ки 27% захираҳои табиӣ истифода мешаванд ва 73% дигар, яъне онҳо ҳоло коркард нашудааст. бинобар ҳамин таъссуб дода шуд, ки бояд ки ҳамин соҳа рушду ривоҷ ёбад, равнақ ёбад, то ин ки тараққиёти иқтисодии мамлакат боз ҳам хубтару беҳтар ба роҳ монда шавад. бо боварӣ метавон гуфт, ки танҳо мутахассисони соҳибкасби донандаи илмҳои дақиқу риёзӣ бо фаъолияти босамари худ метавонанд сатҳи истеҳсолотро баланд бардоранд ва пешрафти иқтисодиёти мамлакатро таъмин созанд. зулфия раҳимзода, меҳрӯзи ҷумъа, фирӯзи мусо, ахбор. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳнамо ба сӯи пешрафту тараққиёти устувор. дар муассисаҳои соҳаи маорифу тандурустӣ ва ҷамъияту шаҳраку деҳоти шаҳри Роғун доир ба омӯзиши нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабиниҳо доир менамоянд. гузориши хабарнигорони мо. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати муҳими расмӣ, барномавӣ ва муайян-кунанда буда яке аз роҳҳои ифодаи равшани рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангию сиёсии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки он дар баргирандаи барномаи мукаммали кори тамоми ниҳодҳо арзёбӣ мегардад.
در شهر راغون در دایره آموزشی پیام ملاقات راهبریت شهر با جوانان فعال گیرندگان استیپندیه‌های پرزیدنتی، استیپندیای رئیس شهر و غالبان آزمون‌های جمهوریوی و شهری برگزار گردید. با تاکید کارشناسان پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برای مردم شریف مملکت واقعا تاریخی است، زیرا آن ترقیات و پیشرفت ساحه‌های اجتماعی، اقتصادی، علم و فرهنگ و سیاست داخلی و خارجی مملکت و وظیفه‌های من بعده دولت و حکومت مملکت را برای یک سال و سالهای آینده مشخص نموده است. با مقصد شرح و توضیح ماهیت پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه و تشکیلات و شهرک و محله‌های شهر راغون و خوری‌های سودمند راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر با ساکنان و کارمندان و خدمتچیان کارخانه و مؤسسه‌ها برگزار گردیده ایستادند. در جریان ملاقات ذکر گردید که با راهنمایی و دستگیری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، جمهوری تاجیکستان در حال رشد و شکوفایی قرار دارد. جوانان فعال شهر غالبان آزمون‌های جمهوریوی با توافق‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر راغون قدردانی شدند. در ملاقات اشتراکچیان فکر و اندیشه خود را نسبت به پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و در عمل تطبیق نمودن دستور سفارش‌های سرور دولت بیان نمودند. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. بیننده‌های عزیز، در نشست مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان که امروز دایر گردید، از جمله گفته شد که در نتیجه پیشبرد فعالیت دوام سال 2020 در حدود جمهوری 23460 جنایت به قید گرفته شده. از این تعداد 18887 جنایت آشکار گردیده است که کشاده‌شوی آنها 83% را تشکیل می‌دهد. گفته شد که عاید به حالت‌های وابسته به گردش غیرقانونی مواد نشأه‌آور و فعالیت گروه‌های نشأه‌جلب، دستگیر و معین نمودن شخصانی در کوفتوکو قرار داشته، کشادن جنایت‌های سال‌های پیشبرد پرونده‌های تفتیشاتی و دیگر دستاوردهای سمت‌های فعالیت نیز مورد بررسی قرار گرفته. از جمله تاکید شد که سال سپری گردیده 10 گروه متشکل نشأه‌جلب در هیئت 37 نفر معین و دستگیر گردیده از طرف مقامات کارهای داخلی 1 تن و 117 کیلوگرم و 358 گرم واسطه‌های نشأه‌دار مصادره گردید. در نشست مطبوعاتی وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان به نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه اطلاع داده شد که در سال 2020 گردش سودای خارجی جمهوری تاجیکستان 4 میلیارد و 557.8 میلیون دلار را تشکیل داد که نظر به سال گذشته 34.1 میلیون دلار افزایش یافته است. همزمان از جانب وزارت رشد اقتصاد و سودای لایحه‌های دو برنامه میانه مهلت رشد اقتصادی رقمی برای سال‌های 2021-2025 و برنامه دولتی رشد صادرات برای سال‌های 2021-2025 تهیه گردیده به حکومت جمهوری پیشنهاد شدند که هدف اساسی این برنامه‌ها رقمی کنونی اقتصادی ملی و بلند برداشتن اقتدار صادراتی تاجیکستان در ظرف 5 سال آینده میباشد. اطلاع داده شد که سال سپری گردیده در جمهوری 300 کارخانه و کارگاه‌های نوی صنعتی با 6500 جای کاری تأسیس داده شد. در نشست مطبوعاتی وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان تاکید شد که سال 2020 به ساحه‌های اقتصادی مملکت از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری زیاده از 24.9 میلیارد سومانی روانه کرده شد. در سال سپری گشته رشد اقتصادی مملکت از حساب 9.7% زیاد گردیدن حجم استحصال محصولات صنعتی، 8.8% در ساحه کشاورزی و 0.8% افزایش یافتن گردش سودای خارجی تأمین کرده شده است. در رابطه با رشد اقتصادی کشور، حجم عمومی درآمد بودجه دولتی با در نظر داشت مبلغ‌های برای تطبیق لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری جلب شده و مبلغ‌های مخصوصی مؤسسه و تشکیلات بودجتی در سطح 100.1% نقشه تأمین گردیده با آن 24.3 میلیارد سومانی مبلغ وارد گردید. سال 2020 صادرات محصولات وطنی 1 میلیارد و 406.9 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به سال 2019 232.5 میلیون یا 19.8% زیاد گردید. این نقطه ضمن نشست مطبوعاتی اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ذکر گردید. همچنین تاکید کرده شد که در ساختار مملکت صادرات محصولات کشاورزی نقش نمایان داشته. طبق معلومات آماری سال سپری گشته از قلمرو جمهوری
ба хориҷи кишвар 129,8 ҳазор тонна маҳсулоти кишоварзӣ содирот карда шудааст, ки нисбат ба соли 2019 10,10 тонна зиёд гардид. Агентияи содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани иқтидорҳои содироти молу маҳсулоти ватанӣ ба хориҷи мамлакат фаъолияти худро дар соли 2020 ҷиҳати ҳавасмандгардонии содирот, таъмин намудани гуногуншаклии истеҳсоли ба содирот нигаронида шуда ва соддагардонии расмиёти савдо тадбирҳои муайянро ба анҷом расонид. имрӯз бо иштироки аъзои шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар иртибот ба омӯзиши паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш доир гардид. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон фарогири самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон буда, масъалаҳои дарёфти роҳҳои самараноки татбиқи амалии бандҳои дахлдори он мавриди омӯзиш қарор гирифт. дар идомаи ҳамоиш таъкид гардид, ки пешвои миллат бо эътимод ба мардуми мамлакат баён доштанд, ки халқи шарафманди тоҷик нангу номуси ватандорӣ ва ҳисси баланди миллӣ дошта бо чунин хислатҳои неку созандаи худ метавонанд иқдомҳои аз имрӯза ҳам бештарро амалӣ намуда ватани муқаддаси худро ба кишвари ободу пешрафта ва ҳамқадами ҷаҳони муосир табдил диҳанд. дар кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи татбиқи лоиҳаи миллии мубориза бо офатҳои табиӣ дар мавзӯи кӯли сарез роҳҳои такмили системаи назорат ва огоҳии бармаҳал мизи мудаввар баргузор гардид. дар оғози мизи мудаввар оид ба чораҳои андешидаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба мониторинг ва системаи огоҳкунии барвақтӣ дар ҳолатҳои фавқулода дар мавзеи ин кӯл маълумот дода шуд. сипас доираи васеи масъалаҳои марбут ба кӯли сарез баррасӣ гардида, иштирокчиён тавассути рӯнамоҳо дар бораи таърихи кӯл, системаи огоҳкунии бармаҳал, дар бораи мушкилоти мавҷуда ва роҳҳои ҳалли онҳо, дар бораи системаи нави огоҳии барвақтӣ, ки моҳи августи соли 2021 ба кор медарояд ва минтақаи фарогири онҳо маълумот гирифтанд. барномаи ахборро идома медиҳем. бинандаҳои азиз, тоза кардани кӯчаю хиёбонҳо, шафати роҳҳо, маркази деҳаҳо ва шинонидани ниҳоли дарахтони сояафкану ороишӣ аз суннатҳои асосии ҷашни наврӯз мебошад. аммо дар баъзе ноҳияҳо корҳои омодагӣ ба ҷашни наврӯз беҳбудӣ мехоҳад. наврӯзшоҳи азизулло гузориш медиҳад. ин партовгоҳ дар байни деҳаи бандари ноҳияи хуросони вилояти хатлон воқеъ аст. сокинони маҳаллӣ мегӯянд, ки ин ҳолат солиёни зиёд аст, ки дар ин ҷо ҷой дорад. шафати канали селгузар, роҳи мошингард ва маркази хизматрасонӣ. баробари баланд шудани ҳарорат таъсири ин ҳолати ҳузнангез ба муҳити атроф бештар мешавад. бо назардошти ҳамин, дар доираи омодагӣ ба ҷашнҳои милливу давлатӣ бартараф кардани ғарамҳои партов ба манфиат дониста мешавад. аз фарогир шудани ҳудуди васеъ хулоса баровардан мумкин аст, ки ин ҷой дар деҳаи бандари ноҳияи хуросон солиёни зиёд аст ҳамчун макони партовпартоӣ истифода мегардад. ба ҳамин роҳ мактаб меравед? ягон бор тоза мекунанд ё намекунанд ҷора? Не, я боратар мепартоям. имрӯз дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат омодагӣ ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. татбиқи дастуру супоришҳои роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат, эҳтиром ба ин арзиши муқаддас ва эҳсоси баланди масъулиятшиносӣ метавонад ин ҳолатро дар ноҳияи Хуросон бартараф созад. бинои вайрона бозгӯи он аст, ки мақсаднок истифода нашудани иншоот ва замин ин маконро ба ҳамин ҳол овардааст. ҳамарӯза масъулини марбута ба назди ҳамин партов мегузаранд, аммо тавре ба назар мерасад майлу хоҳиш барои бартарафкунии ин ҳолати ҳузнангез ниҳоят кам аст. аз ҷониби дигар дар як сол як маротиба табиат эҳё шуда ҳамагон ба ҷашни наврӯз омодагӣ мегиранд. агар ин омодагиҳо соли гузашта деҳаи бандари ҷамоати деҳоти қизилқалъаи ноҳияи хуросонро низ фарогир мешуд, партов ба ин андоза зиёд намегардид. шумо дар куҷо зиндагӣ мекунед? дар ин кӯча. ҳар рӯз ба назди ҳамин партов гузашта рафта мегиред? ира ягон нафар намегиранд, бартараф намекунанд? намедонам охи. шумо ҳамин одам мегузаштаги якум мегӯм ки мақсад дуртар партов охи. ҳамҷа мерезӣ мисолан ишта дуртар партов охи. шумо дар ҳамин деҳаи бандари ноҳияи Хуросон зиндагӣ мекунед? чанд сол шуд ҳамин ҳол аст? намедонам, хеле ҷоға метарам, мешавам як кам тозаш мекунам. аммо эскавати хеле тезаш мекунам.
бо ҳам тамешавам ин агар аз як ҷониб аз маърифати пасти сокинон шаҳодат диҳад, аз ҷониби дигар бемасъулиятию беназоратии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Хуросон ва сохторҳои ноҳиявии он мебошад. имрӯзҳо ба хотири ободу зебо гардидани муҳити атроф дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ҷараён дорад. аммо дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳо аз ҷумла шаҳри Истаравшан сокинон аз бӯи ғализи партов азият кашида ҳолати ҷойдошта ҳусни шаҳрро коста гардонидааст. чаро масъулини корхонаҳои дахлдори шаҳр вазифаи худро иҷро намекунанд? пеши роҳи ин каммасъулиятиро кӣ мегирифта бошад? Самандари Искандарзода бо тафсилоти бештар. тавре дар урфият мегӯянд он чи аён аст ҳоҷат ба баён нест. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан ва ниҳодҳои дахлдор ба куҷо менигаранд? ин ҳам дар ҳолест ки ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷашни байналмилалии Наврӯз фаро мерасад. пас худ қазоват кунед. ин мавзеъ дар роҳи асосӣ ва назди бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан буда ҳолати ҷойдошта фаъолияти масъулони шаҳрро бозгӯ мекунад. сокинони шаҳр бошад аз фаъолияти раёсатҳои дар маҳалбудаи манзилию коммуналӣ ва дигар ниҳодҳои дахлдор шикоят мекунанд. тибқи иттилоъ масъулини ин корхонаҳо сари вақт партовро набурда ҳатто дар ин самт чорае намеандешанд. ин ҳам дар ҳолест ки дилхоҳ нафар ҳангоми ворид ва ё берун баромадан аз маркази шаҳр ин ҳолатро мушоҳида мекунад. шояд пас аз расидани ғарами партов ба назди бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан масъулон чораандешӣ кунанд. истиқоматкунандагон дар суҳбат ба мо иброз доштанд ки онҳо ҳаққи партовро пеш аз муҳлат пардохт карда ҳатто чанд маротиба тариқи ҳашарҳои дастаҷамъона ин мавзеъро тоза намудаанд. вале бо вуҷуди каммасъулиятии масъулон ҳолат ба ин сатҳ расидааст. оби канале ки аз назди биноҳои маркази шаҳр мегузарад пур аз партов ва дигар сангу ашё мебошад ва ҳангоми боришот об ба берун ҷорӣ шуда ба бошандагон мушкилӣ меорад. мувофиқи талаботи санитарию эпидемиологӣ яке аз роҳҳои пешгирии хуруҷи беморӣ тозагист. вале истиқоматкунандагони шаҳри Истаравшан аз бӯи ғализу зарари партовҳо ки дар натиҷаи саривақт тоза накардан ба вуҷуд омадааст изҳори нигаронӣ менамоянд. اینجا سیل آید یک سیلاب میشد که تا قدی راه آب می آمد تا الانجا مکتبچه ها میبیاد قدی راه رفته چنده میبرود تا این سالا با توب میشه. من اینجا ماشین میبرم یام میکنم آدم اینجا پاشو میشه همین میکروبای میگیره خونه آدمو رو میبره فرزندوش لیلکوش کسال میشه میگم میکروب میکشونه که حشرات پرنده پاشیو дар доираи таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ тасаввур кунед нафаре вориди ин шаҳри бостонӣ гардад. бо дидани ин манзараҳо чӣ таассурот мебардорад? бо таҳия намудани ин гузориш шояд кормандони ниҳодҳои дахлдор аз хоби ғафлат бедор гашта орзуи деринаи сокинони шаҳри Истаравшанро амалӣ намоянду кӯчаҳои шаҳр тозаву озода шавад. Самандар Искандарзода, Бобокалон Аминзода, Сафарбек Ҳазратзода, Ахбор. ба таваҷҷуҳи роҳбарони ноҳияҳои Ҷалолдини Балхӣ, Хуросон, Шаҳринав ва шаҳрҳои Ҳисор, Турсунзода ва Истаравшан аз ҳолати ногувор дар тозагии муҳити зист ва ғарами партовҳо ва дигар масъалаҳои ҳаёти шаҳрвандон гузоришҳои таҳлилӣ танқидӣ пахш гардиданд, расонида мешавад ки барои рафъи камбудиҳо чораҳо андешида оид ба гузориши таҳлилӣ ва танқидии идораи барномаҳои иттилоотӣ вокуниш намоянд. бинандаҳои азиз, барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон идома медиҳем. дар ноҳияи Рашт ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бунёду навсозии 315 иншоот пешбинӣ шуда буд. аз ин шумора давоми солҳои 2018-2020 зиёда аз 200 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, соли ҷорӣ иншооти боқимонда пурра ба истифода дода мешавад. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт тибқи нақшаи чорабиниҳо бунёди беш аз 315 иншооти таъиноти гуногуни хоҷагии халқ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ пешбинӣ шудааст. ҷиҳати омодагӣ ба ҷашни бузурги 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон
нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Рашт таҳия ва тасдиқ карда шуда, тибқи он дар давоми солҳои 2018 то соли 2021 ба истифода супурдани 315 иншоотҳои таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. Бояд тазаккур дод, ки дар давоми солҳои 2018 то соли 2020 аз шумораи зикргарда аллакай 225 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда, аз ин шумора айни замон корҳои сохтмонӣ дар 79 иншоот идома доранд. аз шумораи иншооти ба нақша гирифта шуда 52 муассисаи таълимию синфхонаҳои иловагӣ, 41 адад майдончаҳо ва толорҳои варзишӣ, 24 адад биноҳои маъмурӣ ва фарҳангӣ, таъмиру барқарорсозӣ ва ободонии роҳу кӯчаҳо ва шумораи иншооти боқимонда асосан хати оби нӯшокӣ, чоҳҳои амудӣ, бинои маркази савдо, меҳмонхона, ҳаммом, корхонаҳои хурди истеҳсолӣ, марказҳои саломатӣ, инчунин дигар иншооти ҳаётан муҳимро дар бар мегирад. бинои 50-шонаи истиқоматии 48 ҳуҷрадор асосан аз ҳисоби маблағҳои дирексияи сохтмонии иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ пешбинӣ шудааст, ки то ҳамин давра қариб 75% корҳои сохтмонӣ анҷом ёфта, корҳои боқимонда идома дорад. соли гузашта аз ҳисоби маблағҳои маҳаллӣ сохтмони бинои дуошонаи ҷамоати шаҳраки Навобод оғоз гардида буд. зеро солҳо боз кормандон ба чунин бинои замонавӣ ва фароҳам овардани шароити созгор эҳтиёҷ доштанд. дар ҷамоати шаҳраки Навобод сохтмони нави замонавӣ, шустшӯи нақлиёт ва таъмири нақлиёт ва боз бозори калони шаҳраки дуошона мебошад спориданием. бо мақсади ҳифзи сиҳатӣ 15 000 нафар аҳолӣ дар деҳаи нимичи ҷамоати деҳоти Ҷафар маркази саломатии дуошона бунёд шуда истодааст. бинои муассисаи тандурустӣ аз 24 ҳуҷраи табобатӣ ва кабинетҳои корӣ иборат буда, бо анҷоми корҳои сохтмонӣ дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иншоот бо тамоми таҷҳизоти тиббӣ пурра таъмин карда мешаванд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. идомаи ахбор. дар ноҳияи Қубодиён ин мавсим кишоварзон дар майдони беш аз 7000 гектар кишти чигидро ба нақша гирифтанд. барои сари вақт киш намудани маҳсулоти техника ва таҷҳизоти кишоварзӣ бояд омода бошанд. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. дар ноҳияи Қубодиён агар қисме аз заминҳои корам дар давраи тирамоҳ побанди кишт шуда буданд, боқии он барои гармхонаву кишти дигар зироат истифода хоҳанд шуд. тавре ки масъулин аз идораи кишоварзӣ иттилоъ медиҳанд, аз 13 000 гектар заминҳои корами ноҳия қисми бештараш имсол барои кишти пунбадона ба нақша гирифта шудааст. кишти зироатҳои тирамоҳии баҳорӣ тибқи дурнамо ба роҳ монда шуда ба ҳолати то 16 феврал соли ҷорӣ дар майдон 2800 гектар кишти зироатҳо гузаронда шудааст. аз он ҷумла 460 гектар пиёз, 1750 гектар дар ғалладонагиҳо, 320 гектар заминда картошка гузаронда шудааст. дар ноҳия нафароне ки ба кишти сабзавоти барвақтӣ бештар мароғ доранд, аллакай кӯчати ниҳолонро ба саҳрои кушод гузаронида, омилҳои навбатии парваришро интизоранд. дар боғот бошад қариб 40% ниҳолон ғарқи гул буда, аз ҳосили фаровон дарак медиҳанд. қобили зикр аст, ки барои кишоварзону хоҷагидорон мавзӯи муҳими аём ин омода кардани техника ба мавсими нави киштукор мебошад. Механизаторон дар ин чорабинӣ тамоми мошинолот аз сихмола то дастгоҳҳои тахту ҳамворкунӣ ва тухми пошаку амалиёташон дигари онро мавриди санҷиш ва муоинаи мутахассисон қарор дода, барои сифатан таъмин намудани кишти имсолаи пунбадона ва дигар зироати ба ин аём мувофиқ маслиҳатҳои муфид гирифтанд. дар ноҳия дар ду нуқта қабули тайёрии техника ба кишти кори баҳорӣ шуда гузашта истодааст. имрӯз мутахассисон ба техникаҳои омода карда шуда шинос шуда истоданд. сол аз сол дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия намудҳои муосир ва амалиёташон мухталифи техника ва дигар мошинолоти соҳа харидорӣ мешавад. 5 сол шуд ҳамина мо дастрас кардем дар ноҳия аз ҳисоби маҳсулотҳои кишоварзӣ 7 намудша мекорам. асосан барои пахта, макадон, мош, лӯбиё, нахӯд ва чормағзи заминӣ. ин барои деҳқон ҳамин қадар мушкилиш осон мешавад, ки ай пахтае ки 60 кило ба чигит
тумпоша ки пештара мекордан ино ай 17 то 21 килора мекоранд. Мош 11 кило. Тарбуз 3 кило мерасонанд. қисме аз хоҷагидорон техникаашонро дар ҷамоати деҳоти Тахти Сангин ба намоиш ва муоина гузошта буданд. чуноне бармеояд беш аз 90% хоҷагиҳо имрӯз соҳиби техникаи хусусӣ буда, ҷамъ 65 адад тухми пошак дар маъракаи имсолаи кишти Пумба сафарбар хоҳанд гашт. ба иттилои намояндаи корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик Агролизинг дар ноҳияи Қубодиён, аз оғози фаъолияти ин ниҳод то ба имрӯз хоҷагидорони ноҳия аз имтиёзҳои муқарраргардида бархурдор буда, ҳамасола аз намудҳои ҷадиди техника ва мошинолоту таҷҳизоти соҳавӣ дастрасӣ пайдо мекунанд. Таварали соҳиб назар, Парвизи Сафар аз ноҳияи Қубодиён барои барномаи ахбор. дар ноҳияи вахш иқдомҳои ободонӣ, тоза кардани ҷӯю заҳбур, шинонидани ниҳол ва кишти баҳорӣ идома дошта, хоҷагидорон нақша доранд ки ҷашни наврӯзи имсоларо бо дастовардҳои назаррас истиқбол намоянд. аз тадбирҳои ободонӣ дар ноҳияи вахш Абдурозиқи Азиз ва Зубайдуллоҳи Қодир гузориш медиҳанд. дар гурӯҳи шаҳру ноҳияҳои бохтари вилояти Хатлон инҷониб накҳати зебои баҳор ба машом мерасад. дарахтон ҳама ғарқи гул буда, дашту даман низ хурра медорад. сокинони маҳал ҷӯйборҳоро тоза карда дар шоҳроҳҳои асосӣ ниҳол шинонданд. аҳли рӯсто ба хотири сазовор истиқбол гирифтани баҳору наврӯз ва ҷашнҳои бузургу таърихӣ шабонарӯзии баҳри тозагиву таровати маҳалли хиш камари ҳиммат бастанд. мо барои ҳамин бо ҳамроҳии деҳаамон сарҷам ба маҳалла баромада барои коркарди вехи дарахтон нарм намудан, барои ҷӯи ҷуборҳои кор кардан, бо сарбалон пешвоз гирифтани сисолагӣ 4 симхонаи иловагӣ сохтем ва гирди мактабонро деволҳои нав сохта ба сисолагӣ ба анҷом мерасонем. дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти Машал ва бисолагии Тоҷикистони ноҳияи вахш кишту кори саҳро вусъат ёфта. тибқи нишондоди бахши кишоварзӣ дар майдонҳои муайяншуда картошка, сабзавот ва дигар навъи зироат кишт мекунанд. заминҳои барои кишти пахта ҷудо шудани сифатнок шудгор карда шуда дар назар аст ки аввали моҳи март коридани пахтаро оғоз кунанд. кишти картошка ки тибқи нақшаи тасдиқ карда 35 гектар шуда мо аллакай киштро идома дода ва дар рӯзҳои охир ба анҷом мерасонем. тайёри дам ба кишти пахта 800 гектар нақшабандӣ аст ки мо аллакай ҷуфт карда ба мавсим омода ҳастем. дар ҷамоати шаҳраки Киров низ иқдомҳои ободонӣ, гулшинонӣ, ниҳолшинонӣ, сохтусози иншооти гуногун, таъмири ҷории роҳҳои сатҳи маҳал, шудгори заминҳо ва тараддуди сокинон ба ҷашни Наврӯзи дилафрӯз хуб мушоҳида гардид. имрӯза аз 1750 гектар замини кишаванда дар майдони 1780 гектар шудгор ба анҷом расонда шудааст ки 90% нақшаро ташкил медиҳад. аз 62 гектар замин дар майдони 52 гектар кишти картошка гузаронда шудааст. деҳқонони ноҳияи вахш дар рушди соҳаи кишоварзӣ, рӯёнидани ҳосили фаровон ва ғанӣ гардонидани бозорҳои дохилӣ таҷрибаи кофӣ доранд. дар ҳамкорӣ бо идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ заҳбуру заҳкашҳо ва каналҳои калони обравро тоза карда истоданд то рӯзҳои наздик мавсими обёрии навбатиро шурӯъ кунанд. анҷоми чунин тадбирҳои ирригатсионӣ дар ҳудуди деҳоти ноҳияи вахш муҷиби беҳтар шудани вазъи мелиоративӣ хоҳад буд. барои беҳтар кардани ҳолати мелиоративии заминҳо як қатор техникаҳоро сафарбар намудем ки ҳолати заминҳо беҳтар шавад. мавсими ҷорӣ ки ба об таъмин мекунем, хоҷагии деҳқонӣ ҳам монеагӣ набошад. соли равон дар хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри Панҷакент тибқи нақша дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони 4800 гектар кишти картошка ба нақша гирифта шудааст. гузориши Фарҳоди Раҳмат аз шаҳри Панҷакент. хоҷагидорону самдорони шаҳри Панҷакент талош менамоянд бо истифода аз имконоти мавҷуда бо кишт намудани зироату сабзавот ба гирифтани ҳосили баланд комёб шаванд. тибқи супориши ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, дар ҷамоатҳои шаҳри Панҷакент 4800 гектар бояд кишти картошки ба роҳ монда шавад. айни замон дар ҷамоатҳои шаҳри Панҷакент кишти картошки барвақтӣ ба майдони 136 гектар ба роҳ монда шуда бо омаро кишти картошка дар дигар минтақаҳо идома дорад. солҳои охир кишоварзон ба картошкапарварӣ таваҷҷӯҳи бештар намуда кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дар муҳлати муқаррар гардида кишти саривақтиро бо риояи қоидаҳои агротехникӣ анҷом диҳанд. мавсими кишти баҳории картошка дар шаҳру деҳоти Панҷакент вусъат меёбад. ба имрӯз бояд ки мо аз
طبق دورنامه ساختار کشتی زراعت ها از 4800 گکتار میدان کشتی کارتوشکا در میدان 136 گکتار کشتی بروقتی کارتوشکا رو گذرونیم. در پیام نوبتی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی مملکت تاکید کرد که تمام کشاورزان از پرداخت انداز یگانه زمین دوام 1 سال آزاد کرده شوند. امیدواریم که این اقدام پیشوای ملت ثمره نیک بیاورد و به دهقانان باز برای دستاورد حاصل‌های بلند کمک می‌نماید و اینچنین برای بایگرداندن دسترخوان امروزی ما و برنامه آذوقه‌واری یک اساس می‌گردد. خبری از ریاست کشاورزی اطلاع دادن با استفاده از نوع تخم‌های محلی از ناحیه‌های کارتوشکا پروری مملکت، ناحیه دیورشیج و ناحیه کوهستان مستشاه، همچنین نوهای سانتا مانیفست و گالا از فدراسیون روسیه قبلا تجربه کرده شده، دهقانان حوصله دلخواه به دست آورده بودند و در این برابر امروزها نیز برای کشت و پرورش از این نوع تخمی‌های تجربه شده وارد کرده می شود. با امروز زیاده از 75 تن کارتوشک تخمی نوهای خوش‌صفت وارد کرده است. عموما طبق نقشه ساکنان کشاورزان پنجکن در تمام شهرهای خواجگیداری کشتی بروقتی کارتوشکا را در میدان 136 گکتار به راه میمانند. در سمت استفاده سمناک زمین و سری وقت گذراندن کشت، خصوصا اگر وقتی اپتیمالی کشتی کارتوشکا را به حساب گیریم، اگر تا ماه مای باید کشتی زراعتی کارتوشکا برآمده شود و برای گرفتن حاصل دلخواه زمین را باید سری وقت کار کرده برای سری وقت آب ماندن چاره‌جویی کرده شود. عین حال سهامداران در خواجگی‌های دهقانی جماعت‌های دهاتی سرز، یاری خلیفه حسن و لایق شیرالی با استفاده از تخمی‌های خوش‌صفت مطابق به اقلیم محل کشت می‌گذرانند. سال روان طبق نقشه در حدود جماعت در میدان 500 گکتار کارتوشکا کشت می‌کنیم که نسبت به سال گذشته 100 گکتار زیاد می‌باشد. در نظر است که در ماه اپریل با گرم شدن هوا در جماعت‌های دامنکو، ماغیان، خراب و بارو کشتی کارتوشکا آغاز می‌گردد. کارتوشکای بروقتی که امروزها کشت میشوند بیشتر از نوهای زودرس میباشند که تقریبا در اطراف 90 تا 110 روز میرسند و اطرافی در آخرهای ماه مای و ایون البته در بازارهای جمهوری کارتوشکای ما به خریداران منظور کرده می شود. اعضا و سهامداران خواجگی‌ها نیت دارند که با مساعد آمدن اقلیم کشتی بهار را وسعت بخشیده و رویاندن حاصل بلند کامیاب گردند در تامین روزگاری خویش و امنیت آذوقه‌واری مملکت سهامگذار باشند. در ناحیه فرخار برای ثمراناک استفاده بردن هر قطعه از زمین کره‌ای آبی و از نو به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های بیکار خوابیده، امسال توسط تازه کردن زهبور و زهکش‌ها باید حالت ملیاراتیوی بیش از 500 گکتار زمین کشت بهتر کرده شود. ادامه موضوع در گزارش سید جعفر محمدعلی و خورشید نادرخان. در ناحیه فرخار برای بهتر نمودن حالت ملیاراتیوی زمین‌های کشت سری وقت با آب پالیزی تامین نمودن خواجگی‌ها و به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های سالها بیکار خوابیده با استفاده از 10 عدد ماشین و مکانیزم‌های لازمه تازه کردن زهبور و زهکش‌ها، کانال‌های داخل خواجگی و نوسازی انشاءات آبرسانی ادامه دارد. باید که زیاده از 45 کیلومتر نهر جوبارو را از تکشونا تازه کنیم. تا امروز زیاده از 25 کیلومتر تازه کرده شده است. از آن جمله در موضعی که با واسطه پایگاه آبکشی آب داده می شود، نهر آبرسانی از موضع سیاد تا پایگاه آبکشی رقم 1.5 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. قریب 3 کیلومتر آن را ما تازه کردیم. در دایره این نقشه چهاربینی در جماعت‌های دهاتی درقد، دهقاناری، غیرت، وطن، بیسالگی، استقلالیت و جماعت دهاتی فرخار زهکش‌های داخل خواجگی پس از سالیان زیاد از نو تازه کرده می شود که از این حساب حالت ملیاراتیوی زمین‌های کش، خواجگی و رسانی اهالی و قیده‌های نزد حولگی ساکنان بهتر می‌گردد. زیاده از 250 گکتار حالت ملیاراتیویشون باید ما به نماییم. از این با واسطه وجهت محلی 230 گکتار و با واسطه حق خدمت آبرسانی زیاده از 27 گکتار می باشد. امروزها ما زهبور و زهکش‌هایی که زیاده از 20 سالها تازه کرده نشده بود، امروز که ما تازه کرده شدیم. اگر ما با پروژه تازه کنیم هم این زهبور و زهکش‌ها رو 500 گکتار زمین رو با حالت ملیاراتیوی خوب می شود. برای وسیع نمودن میدان کشت زراعت‌ها در جماعت دهات فرخار از جانب خواجگی دهقانی رخش امسال نزدیک 70 گکتار زمین سالها بیکار خوابیده از نو به گردش کشاورزی وارد کرده می شود. سالهای پیش همین زمین‌ها را قسماً برای خوراک چاروا، جوری مکه، قسماً پخته
шоли кишт мекарданд. аз сабаби закашҳо тоза накарда монданд. заминҳои ҳамин мавзеъ ба шуразамин табдил ёфтанд. хоҷагии рахш иқдом гирифтааст ки 42 гектар бутазорро тоза карда ба гардиши кишовардӣ ворид карда шоли киш кунем. дар ин хоҷагӣ соли гузашта майдони 30 гектар чунин заминҳо ба гардиши кишоварзӣ ворид ва барои шӯршӯӣ дар онҳо кишти шолӣ гузаронида шуд. имсол низ аҳли заҳмати хоҷагии мазкур иқдом гирифтанд ки дар майдони беш аз 40 гектар чунин заминҳои солҳо бекорхобида кишти шолӣ гузаронида дар ин замина минбаъд майдони кишти зироатҳоро дар хоҷагӣ зиёд ва ҳар як қида замини корами обиро самаранок истифода намоянд. идомаи ахбор бо мақсади такмили ихтисоси нозирону мутахассисони иттифоқҳои касаба дар вилояти суғд маркази бозомӯзӣ таъсис дода шуд. ҳамчунин дар мулоқот бо 100 нафар донишҷӯёни ятиму бепарастор кӯмакҳои иҷтимоӣ расониданд. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. дар асоси созишномаи генералӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили тоҷикистон ва иттиҳодияи корфармоёни ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2023 дар баробари мақомоти давлатӣ, федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили тоҷикистон, шӯро, кумита ва ташкилоти ибтидои он дар маҳал дар корхонаҳо муассисаҳо новобаста аз шакли моликият, назорати ҷамъиятӣ, риояи қонунгузории меҳнатро амалӣ ва ҳуқуқу манфиатҳои кормандонро ҳифз менамояд. ин аз сатҳу дараҷаи донишу касбият ва салоҳияти мутахассисон нозирони дахлдори иттифоқҳои касаба вобаста мебошад. бо мақсади баланд бардоштани дараҷаи донишу тахассуси мутахассисону нозирони ҳифзи меҳнат дар назди шӯрои иттифоқҳои касабаи вилояти суғд, маркази таълимии бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси кормандони иттифоқҳои касаба ифтитоҳ ёфт. ин тадбир дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки зимни мулоқот бо фаъолони федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили тоҷикистон дода шуда буд амалӣ гардид. тибқи талаботи кодекси меҳнати ҷумҳурии тоҷикистон ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иттифоқҳои касаба ба таълим, бозомӯзӣ ва такмили ихтисос кормандон, нозирони ҳифзи меҳнат, роҳбарони ташкилоту муассиса, муовинони онҳо, роҳбарону мутахассисони хадамоти ҳифзи меҳнати корхонаҳои муассисаҳо ҷалб карда мешаванд. тибқи талабот ба онҳо омӯзиши мунтазам ташкил карда на кам аз 1 маротиба дар 5 сол ва мутахассисону шахсони масъули ҳифзи меҳнат дар 1 сол 1 маротиба бояд аз курсҳои такмили ихтисос оид ба масъалаҳои ҳифзи меҳнат гузаранд. ман ҳам шунавандаи ҳамин курсам такмилу донишу малакии дониши худамонро такмил дода боз дар корхонаҳое ки фаъолият мекунем баҳри беҳбудии баҳри амалӣ гардонидани чорабиниҳои ҳифзи меҳнат мусоидат менамояд. федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили тоҷикистон бо мақсади таъмини фаъолияти пурсамар ва тақвияти робитаҳо бо ташкилотҳои ибтидоии иттифоқҳои касаба, афзоиши шумораи аъзои иттифоқҳои касаба чораҳо амалӣ менамояд. ҷалби волонтерон ба корҳои ҷамъиятӣ аз чунин роҳу омилҳо буда дар шӯрои иттифоқҳои касабаи вилояти суғд зимни суҳбату мулоқот бо гурӯҳи ҷавонон ризокорон аз нақшу ҳамкории онҳо баҳри баландбардоштани мавқеи федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили тоҷикистон дар ҳаёти ҷомеа таъкид ёфт. зимни боздид дар якчанд корхонаҳои саноатии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд таъмини талаботи ҳифзи меҳнат ва шароитҳои иҷтимоию солимгардонии кормандон таъкид ёфт. аз иҷрои талаботи қонунгузории меҳнат ва шароитҳои иҷтимоӣ маҳсулнокии баланди кор, саломатӣ, истироҳат ва зиндагии шоистаи ҳар як корманд вобаста аст. дар мулоқот бо донишҷӯёни ятиму бепарастор ва камбизоати муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи махсуси вилояти суғд ки дар донишкадии политехникии тоҷикистон баргузор гардид таъкид ёфт ки ғамхорӣ ба кӯдакону наврасон, ҷавонони ятиму бепарастор, кор, рӯзгор ва таҳсили онҳо таҳти таваҷҷӯҳи доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. пешвои миллат давлату ҳукумат ҳамеша ғамхору меҳрубону пуштибони онҳоянд ва ягон нафар аз ин фарзандон ҳеҷ гоҳ танҳо нестанд. барои ҳар нафар, ҳар ташкилоту муассиса ин ғамхории падаронаи пешвои миллат намунаи ибрат аст. дар мулоқот ба 100 нафар донишҷӯён кӯмакҳои федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили тоҷикистон тақдим гардид. дар доираи нақшачорабиниҳо дар бинои шӯрои иттифоқҳои касабаи вилояти суғд мағозаи китоб ва китобхонаи ганҷи сухан таъсис дода шуд. дар толори варзишии ҷашнӣ маросими кушодашавии мусобиқаҳои варзишӣ баргузор гардид. дар толори коллеҷи тиббии шаҳри бохтар машварат дар мавзӯи роҳҳои баландбардоштани саводнокӣ иттилоотӣ дар пешрафти таълим баргузор гардид. ҳадафи асосии ин чорабинӣ амалӣ намудани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ арзёбӣ гардид. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус.
در صحن کالج طبی شهر باختر نمایش دستاوردهای محفل‌های فنی خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر به نمایش گذاشته شد. سپس در تالار کالج طبی مشورت آموزشی در موضوع راه‌های بلند برداشتن سوادناکی اطلاعاتی کمیونیکاتیوی در پیشرفت تعلیم آغاز گردید. گفته شد که جهان امروزه را به استفاده برای واسطه‌های تکنولوژی اطلاعاتی معاصر تصور کردن غیر امکان است. انسانیت باید در عصر نو در تمام ساحه‌های فعالیت خود را از دستاوردهای بزرگ زمان معاصر ثمره‌ناک استفاده برد. آموزگاران و متخصصانی که در سمینار مشورت امروزه اشتراک می‌نمایند رفته در مؤسسه تعلیمی برای جاری نمودن رشد تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی سهمگذار باشند. استفاده ثمره‌ناک تکنولوژی معاصر می‌تواند جنبه آموزش را تکمیل داده، تفکر تکنیکی اهالی در نوبت اول جوانان را تقویت بخشیده برای پیشرفت علم‌های بنیادی و تکنولوژی فضای مساعد فراهم می‌آورد. مقصد از گذرانیدن چنین سمینار مشورت ها و کنفرانس هایی که در سمت رشد تکنولوژی اطلاعاتی این پیاده گرداندن همون برنامه های رشد تکنولوژی اطلاعاتی کمیونیکاسیونی در تمام زمینه های تحصیلات رو در بر میگیرد. امروز آن موضوع هایی که در این سمینار مشورت امروزه بررسی میشوند این موضوع های مهرم روز بوده برای رشد و بلند برداشتن صفت تحصیلات بسیار نقشی سازگار دارد. در حقیقت برگزاری چنین چاره‌بینی‌های آموزشی تقاضای زمان بوده. هر یک اشتراکچی امکان دارد مهارت و ملکه خویش را در سمت استفاده برنامه‌سازی تکمیل داده در روند فعالیت کاری از آن فراوان استفاده نمایند. مؤسسه تعلیمی کلتوری شهر باختر که به قریبی دستگاه‌های زمانوی برای درس‌های تجربه آموزی آموختن تیار کردن کارمندان میانه تیپ وارد نمودیم و به دانستن برنامه‌های تکنولوژی کمیونیکاسیونی کار فرمودن نمیتونیم. مخصوصا در همین روز ما از همین سمینار آزمون یک الهام برداشتیم، یک چیزی که کم بوده که تنقیسی می‌کردیم از همین از خود کردیم. در دوام سال‌های آخر واسطه‌های نوی تکنولوژی‌های اطلاعاتی راه‌های ارتباط و کارسازی آدمان را به طور بنیادی تغییر داده. در ساحه‌های گوناگون استحصالی از جمله معارف، کشاورزی، طبی و مهندسی تحولات مهم را به وجود آوردند. تکنولوژی اطلاعاتی در یک مدت کوتاه به یکی از بخش‌های مهم ترکیب جامعه مبدل گشت. ادامه اخبار. فرهنگ و تمدن پرغناوت خلقی، معرفت اویلداری، سرود و رقص، روایت و ترانه‌های مردمی، گیسو، آرایشات موی و گیسوی دراز در فستیوال آزمون جمهوریوی چکمه گیسو ترغیب و تشویق کرده می شود. گزارشی خبرنگاران ما. فستیوال آزمون جمهوریوی چکامه گیسو در ترغیب و تشویق فرهنگ پرغناوت ملت تاجیک، معرفت لباسپوشی زنان و بانوان و حفظ و احیای عنعنه‌های خلقی نقش مؤثر می‌گذارد. در ناحیه تاجیک‌آباد نیز دور ناحیوی فستیوال آزمون جمهوریوی چکامه گیسو با شکوه شهامت خاصه برگزار گردید. اشتراکداران آزمون همزمان جهتی به برآمد خود تراوت بیشتر بخشیدن از هنر سرایندگی و رقاصی و بدیهه‌خوانی استفاده نمودند. اشتراکداران فستیوال آزمون چکمه گیسو که اکثرا دختران دارای مویهای دراز و زیبای آرای یافته بودند، با نمایش برنامه دلنشین فرهنگی سعی نمودند که طبیعت بهشت آسای تاجیکستان، لباس و آرایشات ملی زنانه و فرهنگ والای رقص و سرود تاجیکی را منظور بینندگان نمایند. خوانندگان و جوان دختران لباسهای ملی از قبیل اطلس و چکن را ببر کرده با حسن و جمال و موی زیبای خود به این چاره‌بینی شکوه و شهامت خاصه بخشیدند. در فستیوال مذکور زنان و دختران ناحیه اشتراک فعالانه نمودند و هنر و عنعنه‌های مردم منطقه رشت مخصوصا ناحیه تاجیک‌آباد را به نمایش گذاشتند. ضمن بهاگذاری به طرح دوخت لباس اشتراکداران، همچنین به صنعت استفاده از مواد زینت دهنده از قبیل مرجان، دستمانه، گوشواره و غیره ها توجه خاصه داده شد. فستیوال با مقصد ترغیب و تشویق هنرهای مردمی، حفظ ارزش‌های ملی، ارجگذاری به میراث فرهنگی خلق تاجیک، به خصوص نمایش و پرورش موی، آرایش و پرداز روی، حرکت موزون، تربیت معاشرت دختران، ترغیب و تشویق و سرشویان و مویبافان، زلفاندازی و جمالک بندی و کاکل بافی گذرانیده می شود. در آخر به اشتراکچیان فعال و نفرانی که شرطهای آزمون را خوب اجرا کردند از جانب بخش کار با زنان و عائله ناحیه تاجیک‌آباد با تحفه ها و افتخارنامه ها قدردانی کرده شدند.
10 نفر جوانان تاجیکی در مؤسسه‌های عالی تعلیمی ولایت ریازن فدراسیای روسیه تحصیل می‌نمایند اعضای فعال جمعیت تاجیکان بوده در برگزاری چرابینی‌ها با احساس مسئولیت بلند وطنداری اشتراک می‌نمایند. گزارش محمد علی سفر و خورشید سید احمد. جمع اومده که با اشتراک جوانان و مساعدت مسئولان جمعیت تاجیکان در ولایت ریازن فدراسیای روسیه برگزار گردید. در آن وابسته به حفظ ارزش‌های ملی، احترام گذاشتن به مقدسات و عنعنه‌ها و آموزش تاریخ و فرهنگ بای پرقناوت همان مبادله افکار صورت گرفت. تاکید گردید که در زمان معاصر هر یک فرد خودآگاه و وطندوست با راه خودشناسی و خودآگاهی و ارزش‌گذاری به گذشته پرافتخار خویش در حفظ ارزش‌های ملی باید احساس مسئولیت بلند وطنداری داشته باشد. از این رو آموزش پیوسته و منتظم آثار یگان، احترام و ارزش‌گذاری به سنت و عنعنه‌ها و معرفی تاریخ و فرهنگ در سطح شایسته از مهمترین تدبیرها در زمان جهانی شوی و برخورد تمدن‌ها خواهد بود. ما تاجیکان ولایت ریزان فرهنگ و تاریخ تاجیک رو و دوستی و رفاقتی برادری خود را ما باید در نزد دیگر ملت‌ها به بالا برداریم. در ولایت ریزان زیاده از 155 دانشجوی تحصیل خود را دوام داده ایستادند. من به نهایت شدم که دانشجویان ما در تمام معرکه‌ها فرهنگی و ورزشی جمعیت فعالانه اشتراک نموده نام تاجیک را به بالا برداشتند. با دستگیری با دوستی و رفاقتی یکدیگر وطن خود را روز تا روز آباد و زیبا گردانده ایستاده‌ایم. مسئولان جمعیت تاجیکان ضمن سخنرانی به یکی از مسائل مهم نگرویدن جوانان و حزب و حرکت‌های تروریستی و اکستریمیستی دخل نموده، از جمله اظهار داشتند که در این سمت جوانان باید بیشتر با راه خودشناسی و خودآگاهی از خطر و تهدیدهای زمان معاصر خویش را حفظ نمایند. عامل‌های تأثیررسان گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی در شرایط فعلی از قبیل شبکه بین‌المللی اینترنت میباشد که با تاکید مسئولان جمعیت تاجیکان جوانان به این مسئله باید توجه خاص ظاهر نمایند. چون این ملاقات و با جلب هرچی بیشتری جوانان در ولایت ریازن فدراسیای روسیه گذرانیده می شود که در شرایط فعلی به منفعت خواهد بود. محمد علی سفر، خورشید سید احمد از ولایت ریازن فدراسیای روسیه برای برنامه اخبار. بخشیده بر روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان از جانب کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و دیگر کمیته‌های اجرایی شهری و ناحیوی شهری دوشنبه در قسم‌های حربی و مؤسسه‌های عالی تعلیمی چاره‌بینی‌های سیاسی فرهنگی تشکیل کرده شد. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. بخشیده به 28مین سالگرد تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان از جانب کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در همبستگی با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه تحت عنوان سربازی وطن بودن افتخار جوانمردی است در قسم حربی 0123 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی سیاسی فرهنگی برگزار گردید. در قسمت تنتنوی چاره‌بینی افسران و سربازان صف آراسته با اجرای مشق‌های حربی خاطر اشتراکداران را بالیده ساختند. باید قید کرد که در چاره‌بینی مذکور نمایندگان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه، وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه، مسئولان ساختارهای حزب پایتخت، شورای سابقه‌داران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و اعضایان تشکیلات جوانان تاجیکستان سازندگان وطن اشتراک نمودند. در رفت چاره‌بینی اشتراکشان از قسم حربی و آثارخوانه قشون‌های سرحدی دیدن کرده، همه سربازان و افسران شجاع وطن را شادباش نموده از سخن‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ابراز نمود. ما نه تنها در روزهای جشن بلکه همیشه خاطره جوانمردانی که برای برقرار نمودن ساخت کنستیتوسیونی، پایداری صلح و ثبات، حمایت مرز و بوم وطن و حفظ زندگی آرام و آسوده ساکنان مملکت جان خود را نثار کردند پاس می‌داریم و نام نیک و کارنمایی‌های وطن‌دوستانه آنها را هرگز فراموش نمی‌کنیم. همزمان دوام روز نمایندگان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از باشندگان گوسپیتال حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان دیدن نموده به سربازان تحفه‌های خاطروی سپردند. اینچنین به 25 نفر عائله‌های رودمردانی که در خدمت وطن مادر جان خود را فدا نمودند کمک‌های مادی از قبیل ارد، روغن، برنج، تخم، مکرون، کارتوشکا و پیاز رسانیده شد. بخشیده به سالگرد نوبتی روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان 23 فوریه سال 2021 از زمان تشکیلیابیش 28 سال پر می‌شود. از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه در قسم حربی 026
815 گی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان جمع آمد تنتنوی برگزار گردید. برآمدکنندگان ضمن سخنرانی ابراز داشتند که با شرافت استقلال دولتی و توجه پیوسته رهبری عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، قوه‌های مسلح جمهوری به سپری با اعتماد تبدیل یافته امروز افسران و سربازان در شرایط معاصر خدمت کرده ایستادند. سربازان خدمت در ارتش ملی را برایشان قرض شرمنده حسابیده امروزها سربلندانه در حفظ مرز و بوم کشور مردانوار خدمت کرده ایستادند. تاکید کرده شد که در عرفه روز تأسیس یابی قوه‌های مسلح بین سربازان و افسران مسابقه‌های گوناگون ورزشی از جمله دستخوابانی و بازی شاهمات تشکیل کرده شده. امروز در وضعیت تنتنوی به غالبان تحفه افتخارنامه تقدیم کرده شد. امروز در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بخشیده به تجلیل سالگرد روز تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تحت عنوان ارتش ملی افادهگر ثبات جامعه جمع آمد دایر گردید که در آن سابقه‌داران ارتش، کورسانتان و استادان دانشجویان اکادمی اشتراک و سخنرانی نمودند. محض با کوشش و تلاش‌های سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، پیشوای معظم ملت، ارتش ملی می‌تواند تاجیکستان عزیزمان را در همه حالت از دشمن امین نگاه دارد. امروز با باوری می‌توان گفت که سهم قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در برقرارکنی و پایداری صلح و ثبات در سراسر مملکت بی‌نظیر است. همچنین امروز در دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور 28مین سالگرد تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان را جشن گرفتند. در چاره‌بینی رهبریت و استادان و دانشجویان کافدرای حربی دانشگاه شرکت نمودند. ضمن برآمد تاکید گردید که ارتش ملی در دوران صاحب استقلالی مرحله به مرحله قوی‌تر گردیده با دستگیری سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با تکنیک و تجهیزات زمانی معاصر تامین شد. ما خدمتچیان حربی شاگردان خود را در روحیه وطندوستی، میهن‌پروری تربیت داده ایستادیم. امروز تمام شرایط ارزنده در ارتش ملی مهیا بوده جوانانی از جهت جسمانی آبوتاب یافته، زیرک و چالاک، وطندوست و میهن‌پرست، خودشناس و خودآگاه سربلندانه ادای خدمت می‌نمایند. محمد مومنزاده، فرهاد واسع، بهادر حسن‌زاده، اخبار. بینندگان عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. سلامت باشید.